muri iki gitondo cyo ku munsi wa gatanu w'indwi kwigenekerezo rya 16/02/2023 bihinduye isura. Frdc mu isura nshya yemeje gukoresha indege muri operasiyo zose zaba izo mu misozi miremire ndetse no mu bibaya no mu mishyi itandukanye, yaba mu butasi yaba ndetse n'andi hose biyemeje gukoresha indege. Ibi ni bibaye kandi biba mu gihe roko informa zitubwira ko kuri indege mu kirere cya Minembwe byifashe gute. Maginga ya n'ubundi ziracyacara nyuma yuko babakubise muri aka gace ka Baruta, agace bari bamaze iminsi baherereyemo, ubona ko bashaka kongera kukisubiza kumwe na Puezo. Undercovers muri Fardc ziti yego rwose turabizi ku butaka twatakaje abasirikare benshi, tugiye kugerageza ubundi buryo bushya bwo kurasa ku birindiro bya mama ku 3 dukoresheje indege mu isura nshya yo kurwana ndetse no kugira ngo turebe ko ibyo twagiye dutakaza twakongera kuba twabisubirana. Biragaragara kandi biremerezwa ko urugamba rwo mu kirere dushobora kuba natwe dufite imbaraga kuruta ku butaka. Ni mu gihe kandi bitangazwa ndetse binemezwa ko kugeza ubu mama ku 3 nayo yamaze kubimenya ibyabaye Karundu, bikaba zabaye isomo rikomeye, aho roko informa zitubwira ko mama ku 3 igerageza gukora ibishoboka byose ikuba kubwirinzi bw'ikirere. Ni mu gihe kandi benshi bakurikiranira hafi biri kugenda biba batangaza ndetse bavuga ko mu bice bitandukanye bya Baraka amatagaze gute. Maginga ya nyuma yuko n'ubundi hatezwe ambushi ku mato n'ubundi yaraturutse ikareni agana Mboko, urabona yuko n'ubundi bahinduye umuvuno bakomeje kugaza ibitero by'amato kugira ngo bakuremo zino nzira n'ubundi ziherekeza mu Minembwe kugira ngo bijye biborohera, aho bashaka guca mu gace ka Ruseda n'ubundi hari ibirindiro bikomeye bya mama 23. Ni mu gihe kandi bivugwa kandi binemezwa ko kuri ubu hari abasirikare b'abofisi ba Fardc bamaze gushyirwa ku rutonde rw'abagomba gutabwa muri yombi bijyanye nuko basanze hari ubugambanyi bagiye bakora byagiye birangira. Hari ibice byinshi byigaruriwe birimo ibyo muri Sud Kivu ndetse no muri Nord Kivu. Ni mu gihe kandi bitangazwa ndetse binavugwa ko Jules Mulumba nawe uyu no umuvugizi w'abazarendo VDP atangaza ndetse akavuga ko kuri ubu abazarendo bamwe na bamwe bagabanyije morale bijyanye nuko imishara bagombaga guhabwa yanyerejwe. Ibiro bikaba byatumye kandi no muri wazarendo naho hatangira gukwirakwira umwuka utari mwiza. Abazarendo muri Sud Kivu by'umwihariko Ibaraka bakoze iki? Maginga nyine abazarendo bafashe imyanzuro, urabona yuko bashaka kwiyomora n'ubundi kuri ngabo by'ihuriro rya Fardc ndetse n'abafatanyabikorwa babo, ndetse bakaba biciye no kubiri kuko abazarendo bamwe n'ababende abandi n'abafurero. Ababende rero nibo biyomoye ku bafurero kugira ngo bakomeze bacunge umutekano mu baturage bitewe no kwigomora kuri leta. Ni mu gihe kandi Human Rights Watch yamaze gusohora raporo ikomeye irashinja Frdc gufata ku ngufu nk'intwaro y'intambara. Muri raporo yasohotse mu ntango z'indwi, umuryango waraminira uburenganzira bwa muntu Human Rights Watch uravuga ko abagize imitwe nibura 5 yitwaje intwaro ndetse n'ingabo za leta ya Congo Fardc bakoze ihohoterwa rishingiye ku gitsina mu buseruko bwa leta yararira intwaro rusange ya Congo, harimo na bamwe muri M23. Kwiyongera kw'imirwano mu ntara ya Ituri, Kivu y'Amajyaruguru, Kivu y'Amajyepfo hamwe n'inkunga igabanuka ndetse n'ubuvuzi buke birabangamira itangwa ry'inkunga rusange ku bagore n'abakobwa barokotse ihohoterwa nk'iryo, kuko ibigo nderabuzima byinshi byabaye ngombwa ko bifunga. Umuyobozi w'ishami rishinzwe ibibazo n'amakimbirane n'intwaro muri Human Rights Watch Ida Sawaya yagize ati imitwe yitwaje intwaro n'ingabo za leta bakoresha ihohoterwa rishingiye ku gitsina nk'intwaro y'intambara mu burasirazuba bwa Congo. Yongeye ko abarokotse ivyo byaha biteye ubwoba bahura n'ikibazo cyo kudahana ababikoze ndetse na gahunda y'ubuzima idafite akamaro ntigira ikibafasha. Human Rights Watch yasabye igisirikare cya Congo Fardc gufata ingamba zose zikenewe mu kongera discipline no gukumira ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Ni mu gihe kandi abazarendo kuri ubu bashyizwe igorora ku bijyanye n'amabuye y'agaciro bihagaze gute Safari?
magingo ya n'ubundi ku bijyanye n'amabuye y'agaciro bahawe poromosiyo y'uko baramutse bambuye ibirombe 23 babikoresha bagataramo umusaruro ungana n'amezi 6. urumva rero ko hari igicika nyine. Ni mu gihe rero hagati aho William Yakutumba umukire ndetse wabikuye mu mirwano amazemo imyaka myinshi hafi y'ubuzima bwe nyuma yo gusoza amashuri, kuri ubu we yamaze kuvuga amagambo akomeye bijyanye n'ibishobora kuza kuba ibyago bikomeye mu buseruko bwa leta n'intwaro rusange ya Kongo. Bamwe mu baharanira agateka kazina muntu barasaba ko nawe yakurikiranwa n'ubutabera. Banywanya ya n'amakuru akomeye agezweho mu gitondo cya kare kuri uyu munsi wa gatanu ku igenekerezo rya 16/2026. ni muze tubane turebe iri kugenda biba akantu ku kandi. Safari waramutse neza? Bagana Safari, turi muri iki gitondo amakuru akomeye arahari, hari deployment, hari amato menshi muri Tanganyika, hari abandi ba Israel wambwiye bageze Baraka. Ndagira ngo rero ucacangura utubwire ibigezweho kugeza ubu tuvugana. Nagira ngo duhere wenda ahangaha n'ubundi kuri minisio bashakaga kumenasa aya ni 23 hano Karundu. Yego Safari. Hari amakuru menshi, haravuga ko abanya-Israeli bari Baraka ku bwinshi, haravuga ko amato mu kiyaga cya Tanganyika yuzuye. Ndagira ngo nyine ayo makuru ugenda unyura kuri ku ngingo imwe imwe ugenda udusharinga nkuko mbona hano wayampaye umbwira ko hari biri kugenda biba muri iki gitondo. Nakubwira ko nyine nyuma yaho n'ubundi hari amato yaramurikanye yerekeje kwa Mboko. Yego. Arashwe bikomeye n'abana 23 magingo yabohereje andi, ariko noneho abasirikare bazanye n'indege baca mu kirere n'ubundi cya Fizi. Yego. Baraza babashira muri bice bya Bibogobogo. Bamwe bamanukira nyine hamwe Baraka, abandi bazamuka kujya gutanga umusada muri bice n'ubundi byo mu Minembwe, aho nakubwira yuko bikomeje kugaragara ko noneho hagiye guhinduka uburyo bushya bw'irihuriro rya Fardc ry'imirwanire bitewe n'uburyo ari gupanga uburyo bw'imirwanire. Ubona ko bahinduye gahunda ikomeye kuko uburyo bakoraga deployment urabona ko yahindutse, urabona ko hajyaga habaho noneho Safari ndumva ariko ntari ko kumva, ndumva harimo ibintu by'imiyaga. Sinzi uko wenda bimeze. Yego. Ndakumva nubwo hari igihe hari kuzamo ibintu by'imiyaga. Kwihangana bituruka ku muntu akanagaze neza bwuma n'iki ikirere cyazindutse kitameze neza kubera hashaka kugwamo imvura. Yego. Nari ndimo mubwira nti ubundi uburyo hajyaga hakorwa deployment ku ruhuriro rwa Fardc. Yego. Bitandukanye n'uburyo ubu ngubu buri gukorwa kuko hajyaga habaho urugero noneho akarere bakora deployment. Ubona yuko noneho bari gukora deployment abasirikare bamwe n'ubundi bari bakiri ku rugamba. Ubona ko n'ubundi ari uburyo bushya bahinduye. Yego. Nakubwira yuko abo basirikare n'ubundi bamwikariye bivugwa ko harimo abasirikare n'ubundi b'Isiraheli. Yego. Biravuga ko ari abatekinisiye bo ku rwego rwo hejuru bari gutega amarandmayini. Bayatega nde? Bayatega umwanzi nyine bagiye gutega amarandmayini ku buryo umwanzi bamutega akagwa muri icyo gico kikahitana uburyo bwo guhitana abasirikare bagiye batandukanye ndetse no gutega imodoka mu mihanda ziba zigenda nyine. Abo ni abasirikare n'ubundi bohereje. Yego. Ubwo rero nandi ndababwira ko abaje muri iki gitondo cya kare kuko batangiye kuza mu masaha y'isaa 8. Yego. Batungukira n'ubundi babashyize hariya mu Bibogobogo n'indege yabamanuriye
bamwe bamanuka berekeza ibaraka abandi bazamuka bajya muri biriya bice byo hejuru mu misozi ya minembwe kugira ngo bajye gutanga umusaada wo kuba bakomeza igiti kuri 23 yafashe agace gakomeye cyane k'imirwanire kano gace k'imirwanire n'ubundi kabarutsa ubwo ni hafi neza ya Twezeho aho basenira inzu byasiga nkaho bikomeye hano kuri barutsa ariko n'ububiko bukeya bw'intwaro bavuyeho kuri Twezeho aho bari barajijishije ko ariho hari ibirindiro bikuru ariko ibirindiro barabishyize kuri kano gace ka baruta ndetse ariyo point strategique ikomeye cyane kuri uno musozi n'ubundi wa minembwe n'ubundi aka gace ka baruta ni umusozi ukikije umusozi wa minembwe urumva ko ari point strategique ishobora gutuma imirwano ibuze kuremera kuko magingo imirwano acyakomeye kuva ku munsi w'ejo nyuma y'uko n'ubundi habayeho imirwano ikomeye ikabasakiranya ku munsi w'ejo yatumye n'ubundi bafata kano gace ka baruta ndetse na Twezeho yego imirwano y'ibyo bihagarara haba ku ruhande rwa M23 nta bigeze bakora windre barakomeje urabona ko bahawe ku M23 iri kwavansa ndetse n'izindi z'Afdc zikomeje guhangana kugira ngo batabigizeho ngo bajye kure kuko uri kumva ko barikomeje gukora deployment kugira ngo haze abasirikare mu kubafasha guhangana n'23 ubona ko ishaka kwavansa urugamba idatweza hinga yo gutera windre. Ni mujye kandi mu yandi makuru ahari nuko kuwa gatatu ku igenekerezo rya 14/2023 abajenari bane bo mu ngabo za leta n'intwaro rusange ya Congo barungitswe mu nama nkuru y'umutekano y'igihugu Conseil National de la Sécurité muri Auditoire Générale des Forces Armées mbere yo gufungirwa muri gereza ya gisirikare ya Njoro i Kinshasa. Boherejwe mu butabera harimo General Christian Chiwewe Songesha wahoze ari umugaba mukuru w'ingabo za Fardc, General John Kabila uzwi nk'uri hafi ya wahoze ari President Joseph Kabila n'abandi bajenari babiri bakuru batatangajwe amazina ku mugaragaro. Nubwo impamvu yifatwa y'aba bajenari zitarasobanurwa ku mugaragaro n'inzego zibishinzwe, iyi ntambwe ikabifatwa nk'igikorwa gikomeye mu rwego rwo gushimangira ubutegetsi bugendera ku mategeko, guharanira kuba babazwa inshingano mu bya gisirikare no kurwanya karengane n'imikorere mibi mu nzego z'umutekano. Iki rero kandi ni icyemezo kije mu gihe igihugu gikomeje guhura n'ibibazo bikomeye mu by'umutekano, cyane cyane mu buseruko bwa leta n'intwaro rusange ya Kongo hakomeje imirwano n'imitwe yitwaje intwaro. Abasasanguzi bo bavuga ko iki gikorwa gishobora kohereza ubutumwa bukomeye ku bandi bayobozi ba gisirikare kuko bikomeje kugenda bigaragara. Haratatekerezwa kandi kumenya niba abajenari bazagezwa imbere y'urukiko mu minsi iri imbere bakaburanishwa kuzabakurikiranyweho. Safari rero ngayo nguko urumva ko zaba ibindi ndagira ngo komeze utubwira nibindi biri kugenda biba byifashe gute kugeza ubu Safari. Kugeza ubu n'ubundi mu gace n'ubundi kandi ko muri fase ya Ubwari naho muri bice bw'amabaraka ukomeza za Ruda na Lubumba uwerekeza n'ubundi za Rusenda imbere ho gatoya abantu b'agace Mbashimbawe ku bahanzi ku baturage babita abazimbwe. Urabona yuko bafashe umwanzuro ukomeye cyane wo gukomeza gushyikira amakuru ndetse ubona yuko iyo strategique ya Rusenda ikomeje kongererwa ubwirinzi ndetse hakomeje kugenda harunda ibikoresho karundura byo gukomeza kuba abasubiza inyuma umwanzi waturuka ikaroni iyo n'ubundi aturutse muri ibi bice akerekeza muri bino bice n'ubundi byo ku Ndondo. Akenshi na kenshi izi nzira ubundi zahita zijya mu bice byo ku Ndondo, akaba
niyo mpamvu ubona ko bakomeje gukuramo iriya misozi kugira ngo bagire n'ubwirinzi bukomeye iriya misozi yo mu minyenga nyine ino bafashe bagire n'ubwirinzi kuko nta ndege zakongera guca muri biriya bice bya teritwari ya Fizi nyine harya he ku burengerazuba bwa Fizi zizamukira mu bigogorogozi byo guhungabanya umutekano w'aba baturage bumva ko bakomeje gukura ku bwirinzi aho bavuga ko magingo aya agira yuko ihuriro n'ubundi rya Fdnb bashaka guhindura ikoranabuhanga ryo kugira ngo bamena se na 23 mu birindiro bikomeye baze kugenda bubaka yego makumyabiri ikomeje nayo kugenda ishakisha uburyo ki yakubaka ikoranabuhanga rihambaye kuko byatunguye abantu benshi n'ibintu batari biteze magingo aya n'ibintu batari biteze hano Karundu aho kuri tele ya Karundu byari kuba ari ibicika ndetse igikuba cyari bucike kuri makumyabiri kubera amato Karundu aherutse kuza bivuga ko yavuye muri Korea bari bagiye kumenasa bikaba ngombwa ko ikoranabuhanga ryabo ribatabara amato agasa nk'aho drone zigasa nk'aho ziyoba uretse ko nyine bayirashe zikaza nyine muri aka gace ka Kivovo na Katongo urabona yuko nabo bakomeje kugenda bakora ubwirinzi bukomeye kandi ntabwo nakugira ko magingo ya wenda hari umutuzo kuko atake zirakomeye haba muri ibyo bice n'ubundi byo kuri Prozeho M23 iri kurwana ishaka gusubira inyuma ihuriro rya Fardc ni kugira ngo bakomeze bafate ibindi bice isaha ku isaha anakubwira ko hari ibindi bice byafashwe ikindi nakujyana n'ubundi iminyenga n'ubundi hano muri gutuma y'Rwindi ibiro bizafanga ndetse n'abazarendo bamwe batiripotize kuri 23 bakomeje kugaza ibitero kugira ngo barebe muri baki bafata kino duce bambuye bwabo bino buce bwa Murambi na Gafunda n'umugize n'ubundi Safa hari n'andi makuru mbona bari barayibanyoherereje ntabonye yo muri ivyo bice bya Mwenga yambwiye uti mwiriwe neza amakuru twakiriye mashya no kumusirikare mu ngabo z'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yararashe mugenzi we bakoranaga aramwica nyuma y'amakimbirane yabaye hagati yabo mu gace ka Mwenga mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo ibi byabaye ku itariki ya 15 agana ku isi ya saa 8 z'amanywa nkuko amakuru nakiriye ari guturuka mu nzego zikora muri aka gace bivuga abo nagerageje kuvugisha bambwiye ko aba basirikare bombi bari mu kazi gasanzwe hanyuma akaza kuvuka impaka zikomeye hagati yabo zahise zivamo kurasana impamvu nyakuri yateye amakimbirane ntiramenyekana kugeza ubu ati inzego zishinzwe discipline zikomeje iperereza kugira ngo bamenyekane icyateye iyo mirwano n'icyaba cyatumye umwe afata icyemezo cyo gukoresha intwara arasa mugenzi we umusirikare warashe mugenzi we yahise atabwa muri yombi izindi nzego za Fardc zari ziri hafi aho zimushyikiriza ubutabera kugira ngo akurikiranwe ngayo nguko rero urumva nuko bihagaze Safari wakomeza nari natinze kubona aya makuru ibintu tumenyereye tutakirwa tukontaho yego uretse ko hari ababikubiriza ariko twe ibintu twamaze kumenyera aho twafashe nk'ibintu bisanzwe kuko kwishyuranamo bihora kubaho cyane tubigiyemo wasanga nicyo kiganiro twazaga duhora tuvuga kuko icyo cyatu akenshi tunareba mu buryo mu buryo bw'imigambi kuri kawazi bitandukanye naho ibyo ngibyo byo haba kwivurugutanya buri gihe aho ababarende benshi bakunze kuraswa abasanzwe bakaraswa n'ababarende ibyo ni ibintu twamenyereye tutakirwa tugitindaho rwose ubwo ni uko byifashe ndi kukubwira yuko n'ubundi tuno duce n'ubundi twabaye tumbere ubona ko tukirimo imirwano ikomeye kuko kandi turashaka kugira ko twigarurira ku buryo bwiza yego kandi nubwo ibi byose biri kuba abazarendo bakomeje gusaba 23 ko babafasha ubundi bamaze kwiyomeka kuri 23 bakaba bati twebwe nimugire abaturage bacu dukomeze tubakorere umutekano twamaze kubona ko ihuriro rya Fardc
nta kibazo cyabo nta kibazo bifuriza abaturage bo muri aka gace ubwo haracyariho negosiyasiyo ndetse no kurebera hamwe ko nimba abasirikare b'abarendo bari bujyanwe mu mahugurwa cyangwa se niba bari buhite babizera bagahita babaha tuno duce n'ubundi bari bafashe makumyabiri bagakomeza kwavansa mu rugamba kuko gahunda ihari namaze kubona nuko makumyabiri yatangiye amabwiriza yo kwagura ikindi gice kwifata kugira ngo igire ubwirinzi kuri iyo sosiyete niyo gahunda iriho niyo gahunda n'amashinga gukora. Yego Safari, reka tugushimire cyane dusoreze ngaha. Namwe banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri imbonesha kure imwe rudende bashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano, politike, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Naha dusoreje turabashimiye cyane wowe dukurikiye bwa mbere usyonde sabone. Astra Vista.